Topolok taksi ngurak sepi film ke kerteng Exodus ini ke God and King. Kadai kadai itu kena kemudian kelas dan sepak muswa. Bersim bakadai kadai itu kena persisian ke Bible. Kadai kadai itu kena sepanggi Hebrew di pasal tiap marau. Egypt kini kisah sepak senam berlenyo. Andre kini kisah sepak senam. Kimsim laklet ke kari neo blay jongki. Baru blay ru umsim laklet ke ki. Kisah pateng kelaleknya. Penong merau Egypt kitray kum kinong tray kitay giyeng kisam bahe at kimot at pitrat ikanong ba Henry kajing kajong ki talong kabadap at kajing ja bat kajing susi kaplem kasdang dagwapadi yakaway masiem kabgerteng ka Memphis hagade hapo kajing elang kadang yat lapan pao ba apan kre ikan hun spy na mabakiting di Hebrew kila apan yartma swayaki usiem ong ba kwa bankin hertma ta kila rai banyak tua so maki Henry haswa kata ladon kawe kena itu lupa batai kejeng maha kali itu ba hakane ketma kejeng im de uwe no yalam kandon kejeng ma paruta uwe pat ban pen im ya un salong us im hadin dan argut kibriya ke posan kibe jan us im Ramses ukon jong bat Moses nakon jong para jong im ba penlong yu para jong Ramses walau sim kam ie ju Moses Wat itu ikajing nak makam krau jong Henry berargut kielech katma. Kapol kajing elek tma. Kawan kapol kajing em jong Ramses. Kadan kajing em kajing ma. Bat hakata kapor Moses ulap lat em ya Enda lawan pai. Daus dia ulah tebba. Moses ulera pen palat em ya Ramses. Ban kenmai kajing itu lupa. Bau tahu pen em orang ba spai. Sinsah. Bat Moses ulap lat em ya Ia membanggai kajing itu lupa. Ong ni Moses ngatip bang thêm ngay cái kỳ đặc là nề cái gì thụ lupa rồi ngang ngay Henry ngaparkat ba kumno mami wa pen em Ramses men long unong yo pateng jonga Moses ujuba ano korkom usim ong Henry ka ba menta ngaru ngam don lat ke eru Henry usim kham ye sibon Moses wa Moses ru borom ba ya Hadirin kata kadon kejengelang jika konsel ke pentau ba kinong belah kanong ba pitom penbi kejing keluma di usim ulah hukum yu konjong Ramses panek bentokit kata Henry Moses ulah ong Ramses ba omlet ka ba ong bakalong hapo ka borom ke jonga baru terwa bandek ki amal kejingnya tu lupa ba Moses ba penim Ramses kejing suba ka sedang bansan kejing mod Ramses watlah kampat la ban penskam nyaka Moses upoy pitom adu i kejing long ke besar ke jeng kinong tre ubiser udei bapek ki kata kacaka ulong ba kacaka kalong ke bama pat lamaham baki Hebrew kilong ki babun brie jongki kila ban lek persya pat Moses uong Henry ngat tengah kwa wan lek ban keren bat ki Moses ukhot kejing elang pat kirang ba Hebrew pat ukeli ke bapi kwa Wei orang ba ulaong ba kikwa banit paino syakari kanan Moses ubadan hangta ulaong ba kalong kabama bat mauru ula daplet bat ulamaham bakade kecaka kabama bat kibriru kilong kibama bat kalaru banlong lada pilet pima syu bangun pai biang haba Moses ukeli kerteng jong udi orang ba ukeli kelai Moses benetu ni kong maui kerteng di Moses uang toh ba ngadai ka kon ka bital bat ka kerteng Moses kindiat ka bawan raja kemen ni kidut khamat jong ki Hebrew mars ni asngo kumta urang ba aswa ba onlet nang ta upen pa kerteng dei unan lawan uwe ubri bat lawan menong Moses ba unan ukwa bani kendu para marwe din kata Moses ulale di orang ba perlu kerteng unan Ule kendu Moses marwe perulong ngakwa mpun pau ya kejisa bapen kendit Moses bat ule tu ba omsim lakhai kumukon uhe sipai ndai lakhai kumumra ule tu ba kastem balakhai kanang ya tu lupa kali ya tu ikajingkai unong pedim jong Hebrew takaba septing ya kani usim ulah hukum ba penyap ya baru kena sendang Hebrew di belakha ha kata kastem balik mempelat im ya Kimi kepa jong Moses kila IT ya ha kapara jong usim kepala bu ya ha kalengkot ha kawa kapara jong usim kebital kasem ya ha kapol ke bedang som
kapan he berkepensannya haka yang siem angkat ke para jong kum ka dong sumar jong ka buri ka jing sedang jong bat yakani hadu mentaru dan batip hadin kata Moses ula artien bat ula ong tu kustot ha kata ka jing tu kana kentaj jeka kum ka jing tu kana bat ula lenyo bai kani ka jing tu kana udan nyu Moses handai don arhut kibri ka biaso ka ka jing keren bat hani la pen iba ka bos bayo pangslam berbentah ulayap no hadin melayap uni usiem Ramses uralong usiem ki argut kembali snow ke tu kana tungunan ki lek benyatu lut ha wizir ru lalit jatu Ramses ko penjur ke suba ju sepang Moses mentau nong ai jingmut ju Ramses diula ong ba Moses ulung beri bokongsan ju hima Ramses masundap bansap kita ki jingatu di Ramses ulakot kabalari sumar Moses kapara jong bat ukali hatu Moses udei uhenmen jongka kakentat jakata watapo kajing berngam jong bat usai kawat lam bat ong sasiran kali hatu Moses udei uhenmen jongpi bat ulaong ki jubab ne bat ula persang ru ban ot yakakti bat thang tahi Moses ulawan rung sapo takabakem ketian bat ulaong hot ulong uhenmen jongka bat hadin kata labe no nakani kahima watla Ramsen udang artien ka jinge tu khana bat ukhen bat kadei ka jinge tu khana ka bathok ri usim ka kabu penyap bet Moses takadau labe no nakani kahima Shua ban bino nakani kahima Moses oleh penikendu ka kemi ka bakha ka bithal padang tala dorangkat bat ka Miriam ru ka bale thulot baro ka tisha bat kalong ba hot mama pi pimde ukun jonga andre ngalalap ya pi hakawa bat lapha sumar ya ha ka Miriam bat ka Miriam kadei ka para pasisha jong bat yakani nimpat itu hano-hanoru andre Moses hadu mata empat la smonge kata baro bat luong kata kamla ban long andre ke bithal ka ong kajing sisa kadei kata hadin kani Moses ulami no batulayat kum no yat wir sari klawa hagidi ki jaka omnan briu omnan dak e ruam handai kawadan baik tang kawai kadai ki jengyap kumba ka ap ya uru handai Moses ulayo ban mi no dang ta khadu la poi ya kawai ki jaka kabadan kawai ka tolong bat ki dan ru ki kentai kawai ka tolong bat ki dang pendap bat lawan ki no ap lang berat Wan ra kilang brot mempersang bapen bor kilang brot jongki bandi ki jongki ni ki kentai Henry Moses su lawan mandi bat kini kila ong balai medi ka jongi bat Moses ulasai kawat lam jong bat baro ki badan hang ta kila ting bat kila let no nakajing songu kini ki kentai ki khot je usaya jongki damar ba ulala ban pha phet no yaki damar kito kilang brot jongki ki belawan di naki ki jongki bat Moses la sho jung ye jakawi naki kintai kasifora la saang ta bat hadin kata osong kurim no yaka bat ilio ya wi kun sendang jongki bat mentau Moses ulakala uno aplang brot bat hakini ki kendai senam ki belayan bat Moses ulakala long uno aplang brot walau Moses ulong waduna kajingai cha ublei kum ka tengah jong kabalong ka bangai cha ublei Henry suki-suki kajing jong Moses kelas dang ban kelah hawai kasni ka eryong ba ka penplai kin hun lang prot jong Moses sa ulum baki nong snong ki khot je ulum ublei kadba Moses dang wat je kilang prot jong wasa tap phaki jing twa khando bat layot thia enda ula pej biang ki khmat ula ui wei udien bat kading kebarham bat uli asngau haki tendang skor jong bar li asngau ka sur ka bakhot je Moshe ka kerteng Moshe kari ka kerteng ka kapor badang khlung jong wei khana ulami pa wei thu ye baki brio jong kidang apsa ye bat ukan tu ye ban let phai no sa Egypt bat ban let ban yu ka jing jong ki hadin kata
Moses ulah khap yang khmat jong bat ulah kendet ba ulah pek khmat dang ta uli I rangkat ba la tengah ulah persko ya kejing yo I jong bat uli thu ba uli kendu yu ble hagadur ukhana Re katra jong ka kantat ya kata ba kejing mut ba uble omla mon pau ku mukhana ti Moses ulah keli katra hato phile ju I uble ti haba phile I ya tu thu yang kum no ulong ti kalok jong ka ong to pi thya no shwa namar mata pi dang kluma namo Moses ru ukren kluma haba kejing pos niu kawan biang ti Moses urai balik pai biang sha Egypt Kaba Moses ulah poi Egypt Moses ulai kenduk biang uju ubril boleh tu yu baru bakerteng unan baru para jang aran bat kata hi kamiet Moses larung tu chapo kaplau jang Ramses bat Ramses ru ulami bat li asmo badan manora mano lami sabar marsen mi sabar Moses ulah sei ka wajlam walabu akarandang Ramses ulong Moses ba so kemen ba yu I biang Moses ba udang Moses ulapan pau ba Mami mela pha ban thong I Gibril hadin jonga ban penyiap yang Andre Ramses ula keno kala ya kami bakadei maka ka bapha Moses udawa ka jinglong ka bakhamba na ta kimra marui degi khmat ka baong pagi dei ka hok ban yo ka jingsi dang ta ka jing tristom jongki ka jing lai lu jongki Ramses ukan ta jakata ukhot yaki kum kimrat ki bomla ban lai lu pat Ramses ulaong palada ngali kum ta ka jing jonga am long kum ni pat ulaong ru meru memde ban kran sepang jongki ti Moses ula jubab ka baong ngabut di kamon jong uble marsin ong kum ta ula le no bat thang ta la pen I ka jelang po ka jing sim Ramses le thu ba Moses do berniam ya dak babat kawat lam kesentur jong bat dawa jeng lai lut jong kimra bar pen ibor yang bat menta ula ong menta om don hok chu ban la im la hukum penyap bet bat kumta ya let ki jaka baro ba unu bakan taj pen pau ki jaka sa jong Moses penyap yaki rangkat ki bahaying basem jong ki bat un pasi kat bah shoi pat apan I Moses hikaya ki Hebrew kumno ban le persha ulah hikaya ki kumno ban set kadam bat ban snatiar ya le bat kumno ban le persha bat ki ila ban tei kenhun sipai ka kenhun jo Moses kilas dang ban le bat kila penthod ki dang song snong Egypt dak batang ki marbam ki ling bat ki ying bat penbor ki pajba Ramses ban perlaj imno ki merah bat kawe ka sni uni ukhana jumble balangit Moses ulawan pau biang pat Moses ula kali shano pidan Andre uni ukhana ula jubab ngapet ke jingram ke jongpi bat da maham Moses pat kini gur komle jongpi kin syempor tak sdam ya se si pateng pat Moses ula jubab ngania lebet ado si snamru ti loong ngati bat menta pimdan kamshu pide mashu pet kasni babut ublei usem kikam halagi jong kikti bat thangta kajing kren na don we ubri I Moses be kren bot uni ukhna Henry de ka bayu be kren marwe kamot ba uni ukhna udi khun jong ublei kasni ko babut ki kedai ki hartma ki wa jong Egypt ka penyap ki bri bat ki dokha ki per kelas 6 ni ka ki jing thong jing tap ki du kham nama ka kelas 6 lot ki knai ki latap khendo den belalap ikenai abot segi kenyang penong kejing ke ba omla ban sya tang ban bam jaru kim yo latsu baro kim la su ban mudur klam rasa priang hem na pelat yeno ru thop yus Moses ulah pak kubor ha ukulai syau Ramses ban maham bakini kejing ja pasungsi ide ne uble bat kinang wan bakam sniu sisu lemda pimla ban kongu Ramses ukham penbun arsha kikam jong kimra bat upteng man penyap kitu ki bayada bat ki bamyathu Moses ba Ramses ino ikijing maham jong ublei rai ikikam dakaba ikijingri baro ki masi ki blang baro kleap lut bat ublei omsangi bot sakajing hujumai uslap bajur upria
Bat kan hun kyang ka penjot lut ke jing thung jing tep. Bat la pen thut thia penduk dam. La pen wet lut ya baro. Ka ba pen hap ya ke Egypt. Ha ka jing ka bam. Pat baro ki beri ke la jenjar. Ramses ubaladu je kermen. Utrai bo don Moses ka por bo duai. Ri Moses don hangta. Pat umlap yanu yanaru. Ubarngam kala da ka baong. Ada jasa ka wei par ka dinja ka susi. Wei pa wei kena Hebrew. Wat kito ki bompat yat, ni ki bompat ka, ngan tep apa kum, mami ngan tep apa Ka pen skam, boong, kani ka jingle kamre ka balik mami, ndai udai uta ublei jong mi. Tito, ngang ndai ublei, siapit, mando bakam la. Mami ni uta ublei jong mi, ni manga ni. Bat thang tau Moses oleh kedua ukun ublei, bat ukun ublei lo ong, ngatit bakim snap ka jing ong jong ni. Bat menta nglia snow biang. Gajing temu ke bakadu ke mentaru kalong ke bama. Henry Moses ungkwa asu ike Egypt. Na gajing jenjar ke bakhamjur. Na makim skap. Henry ublei kun tujur. Bahadin saus pak snem gajing long brau Egypt. Kadai bandem krop. Ublei thai Moses bani kendu Ramses. Malada kamu hadu ban tekerjan miet. Wei pa wei kena Egypt unyang. Ublei hukum ru Hebrew. Ban kenya ikun lang brot, ban budak ka kejing khang jong ki, ka snam jong Bat thang tahi ublei lo pen kelai ka dum ka jing shai. Tiu Moses oleh ban yathu au Ramses, ban lo ong hu, Henry Ramses ngai. Henry Hashwa bu oleh tu lo ong Ramses, ban pej bhai, kun. Bat thang ni, pen hakata kamiet, ka jing dum ka latap ke Egypt. Bat wei pa wei kuna Egypt kan top kun jong Ramses layap Henry ki Hebrew ka pen idak dakas nan lalait im kasingi ke babut Ramses babat jela kun jong ubalayap wei kendo Moses ka batem ye wei pa ublei jong mi namar bu penyap lut baro kena Moses ong ba don wei ru kena Hebrew balayap kato kami marsin ye sngowi kani Kajing sungsi Ramses hukum Moses bat kibre jung mino dang ni si sendan lagi Egypt Moses ulelam ki Hebrew syakari kanan bat baro kibre kuliah kemen nama kliyo bandej pai shala kari hoot Ramses la pelat ki Henry Ramses snoba ya karai jung baru laong haladi de ban pelat alade ban penyap bat hang tahi ulabut Yaki daki sau hajar ngut ki supai. Haka jiat nanti ke bajengai. Bat la don sau si Henry. Mau don ki kulai, ki kali kulai, ki la ban mare estet, ki la ban poi kloi. Hang ni la pedi ke bau Moses wayo jing tep sipang jing bot dien. Moses laong ngide ban yat kam kloi. Ki don arteli ki lenti lo bat ka wei ki lenti. Tiu Moses laong ki lenti lo. Kabala ban penslam ki kali jung Ramses bat lada uwan ru kan simpor ye ban lap yaki batang ta klarai ban yat jakata kalenti bat thoat ke dia lenti jung Ramses ru kayalam chejing du nong ngarbon ki bri ki kulai ki kali ki lahap chapo bat paro ki hun sipa jung Ramses ki lahap no kasin ke bakado Moses pat bon ki bri ki lapos keduria basa Kau Ramses udang khang, Moses berialam da ublei, Moses laong yagi beri, manja cakmat, ibenta duriau. Bali Moses ong kumta, namar ublei laong hau, batang tahi kalenti lani keduriau kelakat arliang, Hebrew kiayat lang ba. Henry kat ba kahun sipa jung Ramses, nang yat kata keduriau ba, kau sedang mangon pai biang, bat kalong kawajrong ba. Pat Moses laong yagi beri ki lej no patang ta ki barok ki sipa jung Ramses ki ale ban lej pai no namar ki ke jing wan pai biang jong ka Henry Hashwa bo Ramses unwan so Moses keduriau ba kepala penam jelop yo Ramses pada barok ki sipa jong langam jelop bat kleyap Henry Ramses pat Moses ki lalat Moses bat kibriu jong yalat bat klepteng syakanan Moses walit pai biang shalaying bat layo ban kendu yukun balakalok jong
Wala ap ya u. Bat banta u Moses. Ulay ini pura ublay. Bat uyalam kibri kila poi sekali kanan. Bat hakata kajing nyat nanti. Ukun jung ublay udan hangta. Kaplem kakut da kapapan i kajing nyat sakmat. Da kabayalam da ublay. To perlok kakaben pelastan da kajitu kana. Kalau pelastan da kajitu kana. Suba like, share, subscribe. Bakal su ban video papir. Ublay sibuk.